October ni riat kumsang ni somni pali hania Rainbow Mizo Channel clear tu te chibai kan buk le thau achau Khovelin in dona aboi puyem patni homeka tuntruma hian Russo Ukrainian war le Middle East in dona chanchin thar te kan clear kop don hani Russia in Ukraine ram halu amek Crimea Ukraine shipaitan by puithak na hanaya Crimea Russian Feodosia oil terminal chu nasataka bom hania The Guardian in voinlama update anai danin hethil than hun hi tun sandai jan kalta kha hania Crimea Feodosia oil terminal hi Ukraine chuan an bayani ti rang takin hanron nem ngeta masemos kolamin o engma hanai chunjom lowangin helai huna thil than dan hi rin tur haninge nilo ti po thil khret chian harviawa mase voinlama hian thubel chian dol jok alowam ta kangmai na satak helai huna hian achuaka Russian kangthal tu polten theitop choin kangmai chuak hi thel antuma mase chu ti chungchuan nimin thleng khan Feodosia oil terminal a hian kangmai na satak ala chua chunjom zel hani Ukrainian Armed Force ten helai hunan chet na hi handu tok mailowa Russia ram chunga target big nain attack drone hengemazat antirluta Ukrainian drone te hian Russian border frang hanpan hloma Russia ram chung mun franga strike nei tura attack drone hantir chota hi anvain somnile pakhat ania hengjinga paruk te chu Kursk region lama tir ania Belgorod region le Bryansk le Donetsk region atte Ukrainian drone te hian beipuithak na hanvanei bok ani Russian Defense Ministry chuan Nizan Khan Ukrainian drone somni pakhat zinga som pani te chu Russia leilunga ka thakani ti anpuanga mase ka thaklo Ukraine drone tamtak ta hian Russia ram chung Belgorod te Bryansk region te Donetsk region atte Russian sipai da targetin mun tamtak infrastructure hengemazat chu hanti chia heng Russian region pathuma te hian mun tamtaka kangmai chuak mu tur haumbok ani Russia le Ukraine in dona hian Russia ram chunga Russia sarkar laka lungoi lo helpol hengemazat te Ukraine tana Russian sipai te bei tu hanum vetro to maya heng mi te hi Ukraine chuan hanmang tangkai lea Ukraine military spy agency GUR chuan heng Kiev thlop tu Russian military group te hian Russia ram chunga Kaliningrad biela Russian minesweeping vessel hanti tuipui lampanga indona tana Russia in amman tangkai tak mai Alexandrid class indolong chu anti chiani ti han reporta helong hi Baltic khopuya han be satrangin combat duty turin hachuaka massive duty na mun tur indona mun hatlen main Baltic Sea pro-Kiev Russian military group ten han lo beita thut maya hetianga lo beina tan hian ral thum hlom po man hanilem lowa helonga iron lampanga oil supply to pipeline pakhat chu pipeline poimo takani ti shein han kap chia tichon he pipe patang hian iron na oil nilo tuitam tak alu tatrau maya Baltic Sea hian hapil zuitane hanti Kiev thlop tu Russian military group te hian hetiang deuh hian April tha khan Russian in dolong lian tak mai pakhat chu Baltic Sea hian nasataka tikangin tuipuya hanlo tipil to bok ani hetianga Ukraine sipai te natak taka hanchet meklai hian Russian sipai te po hanchana chozela Russian drone tam tak Ukraine hantirlu thrina mase Ukraine air defense tele Ukrainian air force ten havai deuh tho ten hanlo kap tha heiwang hian Russia chuan indona hmuna Russian Hypersonic Missile chu tunhnaya hian amang na sahlea Ukraine chuan ramsang trangatangin F-16 fighter jet adon belmeka Netherlands chuan Ukraine tanpuina tan F-16 fighter jet tamjok an supply donani ti anpuang velea tichon he thu puan ani hnuloka hian darkar somni palivel haral chautia Russia chuan Nizan Khan Hypersonic Missile mangin Ukraine air base lian tak mai major air base tia hansoi Melnitsky chimlam bialami chu hanon kapta hani mase Russian Hypersonic Missile hian ha target thelnge ti chu hriat nilo masala he Hypersonic Missile hawang hian civil mi nunna chan le hliam tur hanam lawa
hei baka hian airbase lian tak maya hian infrastructure poimo ti chiateng ma hanei lawani tin Ukraine chuan han puang bok ani hemi nuwa hian Moscow chuan beipui thlak na topsan mai lovin Nizan Khan Kinjal Hypersonic Missile mangin Kiev biala airstrike anron nei chunzom lea mase maktak main heng Kinjal Hypersonic Missile depo hi Kiev van boruak chu anron thleng mana mase Ukrainian air defense ten han target chu la mi lo kapin apan hi hian Ukraine ramchunga chiatna lian tham hatlen tir main han kap thlave ani Kiev khopuya thunei tu ta chuan air defense system ten ne taka hanlo ka thlak nuwa hian Kiev district Pathuma heng ake them lengvel hi haron tla mase heng hian chiat na hathen lowa mipui hliam tur le nunna chanemo infrastructure le building lian tham ti chiateng ma hanei lowani hanti The Guardian chuan harsatna punga indona boruak aso sanga Russian sipai ten ral thum hlom jok le tactic thar handon mangzel boka mase heti chung hian Russian sipai ta chuan mason na mumal tak hanei thailawa ramhla jok kanana man thaile Russia in afakemem Kinjal Hypersonic Missile ta chu tumhi ngot mai Ukraine Air Force ten hankap thani hanti tunlain dauna hian thiamna sang tak tak kan manga electronic warfare hanti te cyber warfare hanti te chu nasa takman hania hengkara hian Ukraine air defense system te chu hachang kang tok lo boka Russia chuan tactic thar mangin electronic warfare hankal pui boka Ukraine ramchunga drone rol tam tak handon tirluta mase heng drone jinga somthum le panhi hi Ukraine air defense ten lokap thama sela Ukraine radar ten anvil rang lain somthum le pasari dang chu about dai maya Ukrainian radar ta chuan khoilama nge han thloti po han huzui thai talo hani hei hi electronic warfare wangani tin Ukrainian Air Force chuan han soibok ani ti chuan drone rol tam tak te muzui thai hani tak lo wang hian Nizan Khan Sami region chunga khochak lampanga han chazui ta chiam maya heng drone ta hian civil mi ta chen na bom mangin han ka pa civilian pathumin nunna han chan pha ani ti chuan drone than khat ten Kherson region lampang han pan ve thung boka Southern Kherson region chunga beipui thak na han vanai boka heta hian civil mi kumsam rukle pakhata upai nunna ha chan pha bok ani Kherson region chim lampanga hian han turna sadeu hlaka civil mi sompakwalai main hliaman tura ti chuan civil mi ta chen na building than khat tele educational facility te ti chia thani tanwal bok ani Russian drone te hian Donetsk region lampanga po poi khoi na hanei boka Slovians khopuya hanwa sapatal hani deu bermaya civil mi te bittaka han chen na mun populated area hantia nasataka bom han thlaka wangin civil mi pakhatin nunna chana mi pasarin hliaman tur boka hliam tur jinga hian no pang kumhni mi le kumsom pathum mi te hantel bok ani The Institute for the Study of War ISW chuan Middle East hindona kalme ka chuan Israel chuan ral thuam tha missile hlom te halamhangai lawa mase Ukraine hindona hi chuan Russian sipai ten missile hlom tak tak mai hypersonic missile te anmang deu renga drone anman thin te po nasatakin upgrade ani to boka Nizana vek khan Russian sipai ta chuan Odessa region lampanga Intercontinental ballistic missile rual hankap lut chiam maya hetiang missile hi ramhla tak tak nena indona chuan chungram te baina tan chuan Russia hian asiamania mase thanom ram kanan mangta indona hian aorai to wangin Ukraine mi puite hian harsana tam takan toka eile intur mai baka anmamo thildang tam tak po antla chama heiwang hian private cargo company hengemazat ta chu Ukraine hian hanlut toa chung bungrot te phurlut ta senghoi vel tu le semchuak tu company na thok tu ta chu ballistic missile mang hian hanron targeta ti chuan hetianga bungrothiar vel tu company na thok tu kumsam ruka upa chuan nunna hachan pha heiba ka hian ramdang mi foreign national santi jinga he company na thok tu mi panga ten hliaman tor pha bok ani Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan hindona hi apoimo hlea a face poimo lai tak important face chu kan thleng chome ka Ukraine sipai ta chuan khochak lampanga Russian sipai Polian jok ta chu beiturin anin bot sai meka
in beina bulpo tran hanita heti rol hian thanhi kalta Ukraine sipai ten Russia ram chunga anram lak chin Kurds region chu him takin hanla chal zui zela Russia chuan indona hian engma hlok na hanei lawani ti ahriat chian thaina turin Russia ram chunga kan chet na hi Russia laka pressure kan pek na poimo takania heiwang hian Russia ram chunga kan cheta nazoka pressure kan pek chunjom zel hi hangaya kan melma telaka hian in biak na manga in ramna tlun tling chu hom thaidon lawa mase Russia hian ain hriat chua thaina turin hunrei lo ta chung valut tura kanti kan sipai ta chu hunrei jok an cha mangai ta tharum manga hanram chunga nataka kanor na chau hian inram na lam kong min hai tir thayani heti lai hian Russian Defense Ministry chuan Eastern Ukraine lampanga ramlak chin kan nai bela khothen khat kan sipai ten hanlu chila Ukraine sipai ta chu nortolin heng khuwa ta hian thunai na kan lata ni tin hanpong jara masekiv chuan adik lawani ti soin heng huna ta hian indona lian tak akal meka Russian sipai ta hian khochung lu chilawin khopo na tangin bom mangin nasatakin khochung anon kapa heiwang hian harsat na lian tak civil mi te tan han siam sakzoka kan sipai ten antran mun inchi khat point han so son lawani hanti ISW chuan Russia hian hypersonic missile te intercontinental ballistic missile te amhan takawang hian Ukraine beina hrimhrimata na heng thil te hi amhan nilawin en chinna tan amang nin hariata khovel ramdang te point neive vek ma sela indona tol tak taka hian hengral thum te hi man halani tamlo hlea Russia hian lo chulnel masak atum nin hariata western ramthrang rol polte NATO tenena indona hanin kara achok thudani point Russia hian nal taka man thai turin hengral thum te hi en chinna tan Ukraine hi amang ani mai thaini hanti heti meklai hian Middle East lampanga po boruak a hot tuala Israel marthlang lampang chevela town hange mazat chu mipuitan kharani thu hanpung jara The Guardian in report and pekdan chuan Israel Defense Forces IDF ta chuan Lebanon ramria an ramlak chinle hanchet namhuna te new close military zone siam hantuma ral thuam nena chetvel na reng le civil meet te insuan kolvel na chu phal hani don lowa civilian ke kalte tan chau heng mun te hi paltlang handram ti dona thingtlang khole tam tam tak hei hian a huama kholian zol deu ta chu slomi te ros hanikra te hanita te arab al haram se mun te adamit khopui thlangin hei hian a huam don ani tin IDF ta chuan han reporta tichon Lebanon chimlam panga ramzau tak chu Israel sipai te control na hnuaya omtir hantumta hani voinlama hian The Guardian in update anei dan chuan IDF te hian thuchua thar han siam boka Lebanon civil mi te chu hriat tirna han pea tuipui kam vela om handram tilowa heibaka hian tuipui kama long omte a po chuan handram tilo boka Lebanese mipui zongjong ten awali river atanga southward anti chimlam pang panlo turin hriat tirna hanti chuak bok ani achan chu IDF ten hengmuna te hian target big naya beipui thak na target strike anei dona Lebanese mipui te himna turatana hriat tirna hi hanti chua ani Israelin Hezbollah firfia polte beipui thaka karaiwak local ta tanga anor nuwa hian Lebanon ramchunga hian mi sangkhat zali chuangin nunna hanchan towa hengzinga hian Hezbollah fighter te baka civil mi le damdoilama thok medic te hantel nuala Lebanon mipui mi makta duai khat point ni chuangvel chuan anom hunsonin mun himlam panin anral tlantoni tin Lebanon official ta chuan hanpuang bok ani hengin deuna kalmek panni Russia le Ukraine in deuna te Middle East boina ta hian US politics sa nasatakin ngong anayani ti kanon soitowa former US President Donald Trump point nimin October ni Sharia Khan Hamas houten Israel ramchunga poyang khoi champa ahriat rangna hun amanga The Guardian chuan Donald Trump hian Kamala Harris le President Joe Biden te chaklona wanga hengthil te hi thlengani tin asoi selani hantia Israel tana an history zongjonga hun thimber chu antong me kani hati Donald Trump chuan asoi fo thinangin White House sa kaumlai ni se chuan
Israel bai na hi engtika ma hathengai lawang hatia President Joe Biden le Vice President Kamala Harris te chaklo na chu firfiak ho ta chuan chiang takin han mua hei wang hian Israel bai turin in rin tok na anma nia asiam saka Iran po Israel laka kuthak ngam lawa kum tam tak da ani nuwa ngam pataka Israel han khoi ngam to mai baka US thangin vau khan na han pengam ta ne hati Florida state ta Judah community tranga mipui tam tak local khom ta hna Donald Trump chuan tuna indona kalmek le Israelin harsana tam tak ato te hi Judami huat na le dodal na thipui ani hatia hetianga khovela huamzau taka Judami te huat na roninir chuak tharle ta hi US sarkara thunai na sangchal tu Biden le Kamala Harris te chaklona wangalo thleng hania anmani hi mopur tu pu thei anni hati Trump hian hasaizel dan chuan antisemitism hanti Judah te huat na roninir chuana chu October nisaria khan chiang takin mu anivek towa Israel ram chunga Judah te hian namdang telaka poin khoi wanga he thil hi thleng hanilowa khovela hian Judah te huat na chu alokir le ta nam pakhat huat na chu chem al hani wangin heng harsana lian tak tak hi Middle East hatheng meka ka khingpui Democratic Party jinga po hian chunat na tenom tak Judah te huat na nei chu mitam takanoma Masa Republican Party te chu henat na rap thak le tenom tak hian ati boilowa kathunun na hnuaya in charge sa kom chung jong chuan Republican Party chunga hian chu hrichia Judah te huat na chu tu main han nei don lawani hati heiba ka hian Donald Trump hian hasaizel dan chuan hrem mun kongkhar te chu alowin hongta niang mai in ka hmuwa anthil rap thak tak tak te chu khovel nena hanon phauchuaka hetiang thil hi kan muang ti po engtiklai main kan ringai lo ma se chu tiang thil tam tak chu heram hroi tu nina nen hian hain zomani hatia Trump nina tan president a min thang tingleni chuan Israel ka hian engbai puithak na ma hatheng zui don lowa US le Israel in zomna khichat mek hi ama aya in zomna thrazok in siam that anianga Khovel hian US le Israel chu ama zongai khan anin naizokani ti anmit ngein anla mudona mase chung thilte tilhoting tur chuan in thanna hian kachak phot angayani hati Trump hian athusaya mipuiten han ngai vene mem chu Judaram hi ti chena tura vau karem ti don lawa Judami te Holocaust santi nunrona rap thak tak anlan tirang chi te kha athlen non kanram tilawa America mo kanthurwal pui ramdang telaka po indona thiang himanti jihad an kalpui hi karem ti don lawa Israelin hein dona hian ne na achan thaina turin kathlop donani hati heiba ka hian The Times of Israel chuan Republican presidential nominee Donald Trump hian President Joe Biden le Vice President Kamala Harris ten hunrai tak chung Gaza in ka haina 100 reng chu asoi sela Prime Minister Benjamin Netanyahu nena po Hamas hote ne thoi turin ahril toni ti alosai to boka Trump hian hatira tangkhan Harris hian Israel kutchu anunglama khir atumtlata inka haina ceasefire agreement chu rang takin aphut ngal boka mase chu chuan Israel thiltum te atilhotling don lawa Hamas te chu inzom khom lein October nisaria anstailang bok khan Israel ka poi khoina thar thlentir le turin hun hape mai mai donani hati ramthan khattele US ngai poin ral thom lama Israel han khua khirna chungchang soin Israel nena chanthaina tura anma mo piang chu support ka pedona mase rang taka nena chang thoi turin kadua mihring in thana le thina hian hunrai tak aolo kaduni hati Donald Trump thusai hi Israel me puiten anlom hlenin hariata Azias chuan social media ranga Donald Trump thusai lai video clip hi Israel me puitele hanmani thlop tu mitam tak ten nasa takin han thedar mekani hantibok heti lai hian Israel sipaite anchazui jela IDF ta chuan Nejan Khan Lebanon chimlam panga Israel sipai thar 4th division hantira Hezbollah firfiak polaka ground operation nei turin he division thar hi daluni hantia Israelin Hezbollah holaka beipuya thak na ground operation hi
huam chin ni zana tangkhan ti zau ania Lebanon chim lampanga baipuan thak mek na tangin khothlang lampang western sector lampanga ni zana tangkhan Israel sipai 146 reserve division ta chuan ground operation han kalpuitana tichon Lebanon chim lampang southern Lebanon lampanga Israel sipai division krang 98 division te 36 division le 91 division 10 ground operation annai chunjom zelbok ani the times of Israel chuan voinlama update annai dan chuan nimen jinga tangkhan Israel fighter jet zarwalvel ta chuan nizan thlengkhan Lebanon chim lampanga Hezbollah firfia pol hotene na in kai hnoina nei munja somni veljat targetin strike annaya IDF fighter jet te hian hebai puithak na hian southern front te elite Ratuan force te rocket le missile division te intelligence division le Hezbollah mun poimo dang te an target berani anti heti role hian Yemen ram chunga tangin surface to surface missile mangin Irani na thop Houthis rebels hoten Israel handon kap te uranga Houthi hopo hian ral thuam hanai thathokat viawa missile handon ka chhuazinga hian ballistic missile engemaza tatelvea hetianga Yemen atanga Houthis hoten handon bayawang hian India taima chuan nizan zanlai vela khan central Israel vela siren nasatakin tiri kane hanti mase heng missile ta hian Israel ram chunga poi khoina lian tham hathen lo hlawa Israel Air Defense System 10 hanlo dang chat thei hani heti lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan nimin khan cabinet meeting hakawa he cabinet meeting hanaina hian indona in a huam chin hazau wangte po hani to mai thaya Israel mi pui tele han sipai te tha ti chakle zolna turpo hani mai thai boka indona ming thak arota mase indona ming thak chungchanga hian rotna halawam toa Lebanon operation hanlo kalpui to na po operation Sword of Iron tin aming anlo phuatoa mase official ne matan pom halani lowa Prime Minister chuan hein dona omzia lantir thai tu hi aminga kan buanga yani hatia Gaza war tia hansoi trin chu War of Revival tia thak turin rotna athenta hani hei hi Israel hartharlena indona tina hani deu berome Tichon Prime Minister hian Iran laka phuban langai donani ti asoinon le boka Iran lampoin hei hi ronchanglet ngalin Israel hian Iran infrastructure te haron bayani chuan phubalak na athengle donani tin haron soile ta Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuan Israel hian Iran hi haron beiturani lo tin hawau khana Zionist sarkar chu Iran thilti dan tur fia turin engma rontilo turin kan fuyani hati mase Iran vauna hi Israel chuan halaute chiamlo nin hakhriata Israel Prime Minister Louis Naftali Bennett chuan Israel hian Iran in nuclear program hakalpuina mun jongjong te kan nuai turani tin hangena asoi zeldan chuan heng Iran nuclear program kalpui mek te hian limthladum takang main kan malam hun hi hati der thonga chuta chuan kan malam hun ain ngata Israel phubalak na turatana rodna rang omjinga thildang tam tak omma sela hei hi apoimo berani hatia avoi khatna tan Iran chuan mindau dalna hatilanga avoi ni na kan mule to boka tichuan Israel hian Iran laka hian avoi khatna tan kan dau dalna thilrap thak tak le tor thailo khopa malak na kan nei thayani ti kan lan ti ranga yani hatia Iran sarkar le afir fek khoi ho a proxy tachu lom takin kan laka hanon chetowa Hezbollah le Hamas fir fiak polte chaklona soin chungan hlom na tachu kan lo met mit towa an laka hian kan hlom na kan lan tir ve donani hati France in Israel hena ral thu man khal thin te titop tura ruam man nan nei thu han pon mek lain voin hian UK Prime Minister Keir Starmer chuan thudang lam tak haron nei vele thungta UK a hian Islam sa khojoi tu tam tak anom ve boka heiwang hian parliamenta lawmaker thran khatten Israel hena ral thuam an khal thin chu bena titop lailop turin rotna anon thlena Masakir Starmer hian hoisan takin country tra Israel hena hian ral thuam khral khap tura ngen na chu kharania hei hi position diklo hania kaladon lo hati lawmaker thran khatten anrota hian ral thuam hlom le bomlam chi chikrang Israel hena
UK in ashal thin baka F-35 fighter jet anshal thin te po ti top lailok turin rot na antenna masakir starmer chuan point serious tak ania herot na hi parliamenta hian ka kengtlang theilowa Israel nena ral thuam kan hral thin te kan khapani chuan antan inven himna aumlawang tluk ani dona UK hian country and tra Israel tan hian ti thei kan nei tamlo hlea military le defensive lamatana tranpuina kan pek thin le heram tana ral thuam kan hral chhuale kan pek thin te hi antan thil poimo ber ani laya dan cha tumna hi thil diklo ania chuwang chuan herot na hi rodna diklo ania ti tlang hani don lo ani hati UK hian September tha khan Israel nena ral thuam an hral thin than khat ta chu ti toblai lok na tur hanlo soitowa mase UK official ten hanlo soilok hi parliamenta prime minister Keir Starmer hian adang chat tavek ani kan video hasaile ta hle maya engponi se kan video lo thir tu ten Israel hian arang thayang berin Iran hi changlet se du tu hintam viawa mase ramle ramin beina hi chuti maya ol sama len chuamai thai ani lawa military lampanga how tu tele sarkar te intelligence lampang ten uluk takin zirchian na hanai photanga aso khok lo thengle thaitur zongjong laka invena turnen po hangai tu tel ngal vek angai boka heiwang hian Israel cabinet meeting hi trumtam tak an thuto ani Iran anga pongporon ka chiamangkha Israel hian anthil tum anilawa target big mumal tak nain chuta chon na takachet antuma masa chung an target turatana anrot ho ta chu Iran tana thilpoimo berber te hanilhoma heiwang hian Iran nena indona tak tak war pangai hi chuak thut thei hani boka expert lampoin an soidan chuan chungjong lo ma chon thei tur chuan Israel hi hain buat sailok phot angayani hanti firfiak pol pakhat nena indona po hau tak tak ania US in Al-Qaeda ho habe tak tak lai po khan han boi hleni kha mase tuna hian Israel hian firfiak pol pakhat mai an bailowa one front war nilawin seven front war ania firfiak pole helpol chi rang chisari ten an doron mek ani chutiang kara chuan Iran laka phubalak nakal pui chu thil hau tak tak aniang ti chu arin thei ome kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakjal turin kan ngen chewa ti chon lowin en kol thaula rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau donia